Hayi, ngiyabonga bakithi ngoba bengimele abantu abavela abaphetsheya iLondon le-Ireland. Sibakhulekeleni ukuze baqhube beye phambili abavolontiya ukulungiselela isibhedlela sakithi eTholotshe. Badonetheni Abantwana laba badonethe ijojo elamalitha ngu-10,000. Yikho-ke kube kuhle kakhulu, esimnandi simile phezu kwesitenti sayo, ikhonektiwe siye sayibona ngathaba. Yikho-ke bantu bami, hhayi liqhube liye phambili ngobuhle, luthando lolo lwezela kini. Lakusasa sizabonga laselisithuma kwenye indawo. So lapha ke wena ngiwadumele bonke labantwana la qala bakuthuma kwadonethwani lani khuluma nje. Oqala angithi bantu abami siyabonga lokwanela kwenzayo. Amakhetheni ayengu-96 ngawaletha maternity, labuye laphinda amakhetheni angu-331 ngawaletha futhi khona lapha. Ngaze ngazama ukuthi ngibone ukuthi ayafakwa ngempela, omunye kangafaka endlini yakhe. Bantu abami ngiyabonga ngoba livolontiya lithinywanga muntu, lisithumeli nalodwa. Uthini kuma-diaspora amaZimbabwe lahlala phandle kwelizwe ukuthi benzeni? Qhubani kakhulu lina elingaphandle kwelizwe bantu bami, ukukhumbula emuva khona lokho elikwenzileyo kukhulu kakhulu. Uma lingabambana njalo lenze okwedlula lokhu ngoba lisaphila, lenzela ukuthi libe lamagama ngekhala elizalwa khona.